جی خدارا بجار بجار ام هاتین شبوت جنگ فلاتین گلی میوانم قیمت اون تفده بخیر هاتن به سرسر و چعبار هاتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشغالکرین تروریست اف به 10 سالانه کم کجیان فلسطینی دکن. اف نیزی مهکجی پشتی اپراسیون طوفان اقصای سیونیستین تروریست کم کجیان خواه گلک زیده کرن و بپرانی دیسا دکن. دسری ده شیطان مزن امریکا و ولاتین امپریالیست پشگریه ده سیونیستین اشغال کرد. لیبله دما کو عمل سروک و ریوبرین ولاتین مسلمانان دنهرن ام زلت بیدنگی ترس و بغیرتی دبینن. روش نه روژا جداتی مذهب مشرب قوم و عشیرتیه. روژا دبن یکیتی و اتحاد اسلامی ده جواندنه. روژا کاگلو امل دجی مقدسات مسلمانان حربه وکن اوه مسلمان برسوک جواب بدن ما برسوا و پرسه داینه روژا خودی لشرف و ناموس درکتنه روژا جهادا بمال و جانه روژا بوینا ابو عبیده روژا بوینا صلاح الدینه روژا بوینا عز الدین القصامه روژا پیوا شهادت مزگینیا انقلابیه ام بخوینا خواه لدیرو که بنویسینه گلی میوانه بقیمت جبو قرآن پیروز بخوینه اما لابراهیم تورهان دعوتی میکروفون کن کلم کن سیدا بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خدای تعالی سیدا راضی به انشالله. ویگاجی امجبو خبردان آخر hatine bike İbrahim Özer daveti mikrofon etkin kerem kın. Bugün burada toplanmamızın nedeni mazlum Filistin halkına destek olmak, onların yanında olduğumuzu herkese bildirmek ve Aksa tufanı için tebriklerimizi iletmektir. Biliyorsunuz 7 Ekim'de başlayan Aksa tufanı ile beraber İsrail'in ne kadar zelil ve ne kadar güçsüz bir devlet olduğunu herkes gördü. Bu operasyon sonucunda tüm devletlerin korktuğu Mossad'ın ne kadar beceriksiz, İsrail devletinin ise ne kadar acınacak durumda olduğunu hepimiz gördük. Operasyon sonucunda Kassam mücahitleri ve diğer Filistinli gruplar 250 adet rehine
ve 1500'e yakın Yahudi yerleşimciyi geberterek cehenneme göndermiştir. Ve bu bizler için büyük bir müjdeydi. Çünkü bizler bu operasyonla beraber Kudüs'ün özgürlüğünün ilk adımını gördük elhamdülillah. Ancak gördüğümüz üzere üzerinden 3 hafta geçti ve bunun bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Peygamberin deyimiyle maymunun ve domuzun kardeşleri mücahitlerin karşısına çıkamadığı için hınçlarını bebeklerden, kadınlardan, hastalardan ve yaşlılardan çıkarmaktadır. Bu operasyonlar sonucunda ve bombardımanlarla beraber toplamda 3800'ü çocuk olmak üzere, 2400'ü kadın olmak üzere 9000 Filistinli mazlumca şehit edilmiştir. Yapılan açıklamalara göre Filistin ve Gazze'ye atılan bombalar 2 atom bombasına eşdeğer nükleerdeydi. Ancak bu bizlerin son derece canını yakmaktadır. İlk günde Filistin'in yanında olduğumuz gibi bugün de Filistin'in yanındayız. Gördüğümüz bu vahşet karşısında sessizliğimizi koruyamadık ve korumayacağız. Görüyoruz ki parçalanmış çocuk cesetleri her gün ekranlarda, kadınların çığlıkları her gün karşımızda. Bu bizler için büyük bir eza ve eziyet olmaktadır. Değerli Müslümanlar, şunu da bilmemiz gerekiyor. Bizim sadece kınamakla, protestoyla, etkinlikle çözülecek bir mesele değil bu. Elimizden gelenler sadece bunlar olmamalıdır. Biliyorsunuz orada her gün binlerce insan katlediliyor. Ne yiyecek ekmekleri, ne içecek suları kalmıştır. Ve burada bizim elimizden de gelen pek çok şey vardır. Bunlardan biri de malımızla onlara destek olmaktır. Bir diğeri ise İsrail menşeili markaları boykot etmektir. Daracay Güler, Gazi mikrofon etkin, Kerem Kinsey'den. سر مهکیه تمام تلویزیونا تمام اینترنت اجمر بحثا وان دکن اوان پرچه پرچه بونا وان امل برچاوی خود بینن لیش بو چه امل ویدره جویانه جبو که ام مسئولیت آخو ببیرا خو بینن کاگل و چل مدکه و اموی بینن زمان ام جه هفدو را وظیفه هفدو ببیرا هفدو بینن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث کی خدا وقتی که بحثا امتا خود که ده بمثل امتی كمثل الجسد الواحد مثال امتا من وك مثال جسد کی بتنیه اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقتی جوی بدنی آزا کی شکایت بکشینه علم بکشینه تمام و بدنی تا دگرید به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایرو ام هر کس دمالا خدا جبر وان زاروک و پیرک و یختیار کتن شهید کرن ام تا دگرن جمع هر یک بلکی دمالا خدا جبر کرونشتیه قحر دبه کاگلو چاوا از دمالا خدا رودنیم او برای من مسلمان لغازه دبن بومبا و فیشکا ده خوینا وان تیرجاندن مالی وان بسر سری وان ده تین خرا کرن اف تشتی که هم لبر چاوی خود بینن انجاق تشکی که هی که هم لبر چاوی خود نبینن که عزت و شرف مسلمانا تیم مدافعا کرن دوی عرض مقدس ده گره ام ویشی لبر چاوی خود ببینن لورا لوی داره طائفه کی هی که 1400 سال بره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزگینا وان دابو قلتبوا لا يزال طائفة من أمتي منصورين حتى يأتي يوم القيامة طائفة كي أمتا من هي أبي دائما مظفر بن حتى كروجا قيامته ياجي دا حديث كي دني دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي يوم القيامة جارد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي جو أمتا من وطائفة كي هبل سر حقية به تو كسي كو تركا وان بك آلي كاريا وان نك ياجي مخالفتا وان بك نكارن تو زراري بكين وان حتى رجا قيامته وي طائفة لسر حقية عمري خو بدومين دوام بكهر هاده مكي لبر چاوه ما چاوا وان زاروك و پیرك و يختيار
تین شهید کرن خوین آوان تین رجاندن بدن آوانی مبارک پرچه پرچه دبه جعالیه دنه و هنک برای می مجاهد هنک دوی آغره دا حرب و جنگه دکن مجادله دکن جبوکو وان سیونیستا بنی اسرائیلیا هلاک بکن جسر روی عرده سیل بکن مجادله کی دکن گره انویاجی البرچاوه خو ببینن لورا بنی اسرائیلیا جروجا که هاتن سر روی عرده پیغمبر خو شهید کرنه ظلم و زورداری لسر روی عرده خواستنه بکن خواستنه لسر روی عرده افساده بکن چاوا که خدا عز و جل دا آیتی کریمه ده دگلک جیاده بحثا وانده او دو جیاده جید بیونه لسر روی عرده بخوازن افساده بکن انجا قوهنک عبده می بقوت اوه لهم برودر کون وجه سر روی عرده سیل بکن چاوا که پیغمبر علیه صلاة و السلام جید بیجه روش وره اوه کفر و دار اوه باکن بیجن ای امتا محمد علیه صلاة و السلام ای مسلمان اویا یهودی کی لپی من خواه شارتیه ورن ویشی بکشن لورا کشتن حق کریه بلکی جار ناجه وقتی که موان حدیثا دخوان موان حدیثا فهم ندکر هنک اجمد گوتن بلکی حاشا پیغمبر علیه صلاة و السلام چاواد بیجه اوه مسلمان یهودیاج سرو بردگشتو کا بکشه ایرو هم دبینن که وی قوم ملعون ویا حق دکن لورا هم لید نرن که اوی قوم ملعون ای بنی اسرائیلی وقت ایکو مسلمانا دکوشن لپیرکا ناپرسن لی اختیارا ناپرسن لزاروکا ناپرسن نابیجن ویا زاروک معصوم از چاوا خویناوی پرشینم نابیجن پیرک ایشه وید ناو جهاد ده تونه ده شر ده تونه از چاوا وی بکشم نابیجن اختیار از چاوا دست خود دریجی خویناوی بکم وقت ایکو دکوش افساد دکل سر وی عرده یعنی تو عهد و پیمان جوان انسان ظالم را تنیه لتو یعنی عهد و پیمانا نانا رکو چاوا خدا عز و جل دا آیتی کریمه دا در حق وان دا بیجه لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة لمقابل ووقتك وحربه دكن جوان را تو عهد و پیمان تنیه گوداری نکن لتو عهد و پیمانا جبر وی هاوی ایرو وان مجاهده که لغزین لقدسین اول در و دور قدسین که پیغمبر علیه صلاة و السلام مزگینی وان 1400 سال بره دابو ما وقتی که وی حدیثا گو طائفه کی لسر حقیه و بمینه حتی روژا قیامته صحابیاج پیغمبر علیه صلاة و السلام پرسی گو اینهم یا رسول الله اوی طائفه کی لسر حقیه یوین کبن یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس گو اویوانا لبیت المقدس بن لقدس بن و لدر و دور قدس بن یعنی لغزه بن دور غزه بن خدا عز و جل روش کی وها ریمه بده که ام جیبوان مجاهد آره جنگ و جهاد بکن لورا هاو گوتنا لفه دره خبردانا لفه دره آویتنا چند حب تکبیر و تهلیل و سلوغانا نبسک و ام وظیفه خو بجیبینن ایلو هاتی وقت کی وها که زمان که مسلمان دست خو باویجن سیلحا خو او پیب مجاهد آره حرب و جنگه بکه گلی گنجا از خطابی ودکم گره ام هر یک چاوا لبدره صحابی پیغمبر علیه صلاة و السلام وک حضرت علی وک ابو دجانه وک مصعب بن عمیر چاوا لدور پیغمبر علیه صلاة و السلام جویان قوتا خکرن یک بتولی قوت کی هندک خدا عز و جل لوی صمیمیتا وان نری لوی ایمانا وان نری لقارشی وی قوتا مزن مشرکا تماما قوتا خکربو یک لقارشی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حربه کرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دست خو فکرش خدا را دعا کر گو یا ربی اوان
کلم کی مسلمان کلوه میدانه اگر ایرو جوه در مغلوب در کون اوورن شهید کرن کسی کل سر روی عردش در عبادت بکن نامین یا ربی خدا عز و جل ملائکت خوشاند جوان مجاهد آره جوان صحابی آره اوه اردیا مشرکا که بقوت بو بتوی سلاح و تجهیزات خوهات بون وی داره وان مغلوب کرن لپیخ و ننرین رویان چون مکه ایرو جی اگر مسلمان قوت آخو بکن یک لدور وان مجاهده بجفن ورن جمهف خدا عز و جل و آلی کاری آخو بشین و دشین جی الحمدلله لورا وقتی که عمل غازه دنرن لوی عرض مبارک دنرن عسکر سیونیستا چته سیونیستا اعتراف دکن دبی ام لوی میدان وقتی که ام حربه دکن ام بوان انسانا تنر حربه ناکن ام بهنک وارلق نیتنی هن ام بوان را حربه دکن ام نزانن گلش کره بسر مدته تابی پشتی مجاهده چش دستیوان هات کرن پشتی و خدا عز و جل آلی کاریا خوشوان رشان مجاهده تمام قوتا خو خستن ارته روحی خو خستن دست خو او درکتن و میدانه املید نرن ایرو دو چند حب ویدوی که مجاهده کتن دست ما که چاوان مجاهده بیترس داجون سر وان تانک و توپیوان وان بومبایی که وان به دست خو بلکی چکریه داویجن سر وان تانک و توپیوانه که گویا بقوتن پرچنابن بوان توپو اوان گلا وان تارو مار دکن گره های مجیه بکو خدا عز و جل تجاری عبد خوی مؤمن بے خودی و بے آلی کار ناهل لورا ویا وعد خدا عز و جل یه ویگاشی امش بو مارش و سترانی خواه بینن زمان هنرمندن هیجا دعوتی میکروفون اندکن ای قدس بجار پیغمبرا خدا تگریه پیروز الامت هر دورا ابراهیم تا آوا کر سلیمان تا جوار کر صلاح الدین رزگار کر خالد ابراهیم تا آوا کر سلیمان تا جوار کر صلاح الدین رزگار کر وک خالد و انبرا بخش خدای الامت ای قدس اقصا روشد و برکت ای قدس اقصا نقش دلای هر وقت ای قدس اقصا هم اسکرم شترا ای قدس اقصا بخش خدای الامت ای قدس اقصا روشد و برکت ای قدس اقصا نقش دلای هر وقت ای قدس اقصا هم اسکرم شترا ای قدس اقصا نبین دارم شترا ای قدس اقصا kendimi bildim bileli ağlarsın ağlarsın artık yaşlarını sil Filistin'im Filistin'im bu masum halinle yürek dağlarsın dağlarsın acına acı katan Filistin'im Filistin'im bu masum halinle yürek dağlarsın dağlarsın acıma acı katan Filistin'im Filistin'im gaflet uykusundan ümmet uyansın hak boyası ile yine boyansın sabır ve sebatla hakka dayansın o zaman yüzün güler Filistin'im Filistin'im o zaman yüzün güler Filistin'im Filistin'im Kutsa pirozu mübarek peş nişan Yek revşena ümmeti yeher
عزت وشرف جبو أهل إيمان برفضان فلسطين مسلمان عزت وشرف جبو أهل إيمان برفضان فلسطين مسلمان مظلوم التي فلسطين أيرون يا شعبي شيخ ياسين جبا خدا ونمسكين إسرائيل تمثل عسكرية سيونست تنزل بويا برای میوان هجا امی به شعرکی دوام بکن انشالله شعرکی که در حق غزه در حماس داتی نویساندن امی بویا دوام بکن به ترکیه هیویا مجوه ام باش گهداری بکن biz hazırız sapanlı Davut ile zalimlerle cenk etmeye Cenin sokaklarında bombalarla cezbeye yeşil kuşu burak edip Rahman'a yükselmeye Al-Aksa uğruna dirilip tekrar tekrar ölmeye biz hazırız, biz hazırız. Ve biz hazırız. Gazze'de Ubeyde'nin yanı başında saf tutmaya, Asay-ı Musa olup zalimleri yutmaya, Gargat ağaçlarına Siyonizmi asmaya, kabus olup Siyonizme parmak ısırtmaya, biz hazırız Ebu Ubeyde olmaya, İzzeddin el-Kassam olmaya, Salahaddin el-Eyyubi olmaya, biz hazırız Şeyh Yasin olmaya. Ve biz hazırız Gazze'nin semasında yuvasız kartal gibi uçmaya, Siyonizmin yüzüne pençelerle vurmaya, Aksa'nın avlusunda kül olup savrulmaya. Biz hazırız cenneti alada peygamberle sarılmaya. Jibo dua yapabike emmel Abdurrahim Akkurt daveti mikrofonu. Ya Rabbi em jite alikariye dukhazın em muzaffer buna avan komek mücahide ku rumeti tamami aleme İslamine tuan sitar muhafaza bike tuan muzaffer bike liber çabe tamami dünyayı. Ya Rabbi İru mel'une Yahudiya bu vahşete kemezin birayme Gazze şehit dikin wan talan dikin veran dikin wan mel'una be vicdan be merhamet be sinur be şeref li iftihara ümmeti li cengaver kudsi soykırım dikin wan diqala'inin liber çabe maalesef tamamı dünyayı. Ya Rabbi em hayatikin em fedidkin ku jite bixwazin lê belê jite pêvtir kesî ku em bixwe bavêjin deriyê wan tune em dasî dîse bi tevlî kêmayiyê xwe em destê xwe ji te re vedigirin. Ya Rabbi tu ku me tu me jî muzaffer bike tu wan Müslümanek komekî wan însanê ku bi temamê îmkanê xwe bi temamê zarok û pîrek û temamê milk û emlakê xwe ku ji bo xatirê dînê te bilind bikin kelîma la ilahe illallah bilind bikin tu wan sitar û muhafaza bike tu wan mezaffer bike li qarşê wan mel'ûnê Yahudiya. Ya Rabbi tu yekbûna me tu quweta me cardî nîşanî me bide û tu wê quwetê bexşî me û temamê Müslümana bike înşallah. Ya Rabbi Salahaddin Eyyubi bimî mislî tu qûmetanê ku heqîqeten ji bona te derketine û ji ümmetê rehberî dikin tu wan bi nasîbê me bike. Tu quwetê bidê wan, tu cehd û gayretê bidê wan, tu wan jî li ser ümmetê li ser halê vî halê hanê tu wan şiyar bike. Amin. آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إلى أرواح شهداء الإسلام والقرآن. الفاتحة.